الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه وعن عبد الرحمن bin Auf lan saking Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdurrahman bin Auf, fi qissati qatli Abi Jahal ing dalem kisah utawa ceritane matine Abi Jahal ing dalam perang Badar yakni. Qala mongko ngendika sapa mongko dawuh sapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, fabtadara mongko rikatan yakni cepetan, fabtadara mongko rikatan cepetan sapa anak lanang luruni Afra, tasabaqa ay tasabaqa, fabtadara ay tasabaqa enggal-enggalan rikatan cepetan sapa karuni anak lanangi Afra, u ain fa ra lanceng hamzah, hu ing Abi Jahal, oleh rikatan bisayfihima kelawan bisayfaihima kelawan pedang luruni ibnai Afra, yakni anak lanang luruni Afra, bisayfaihima kelawan pedang luruni ibnai Afra, anak lanang luruni Afra, hatta sehingga qatala mateni sapa karuni ibnai Afra hu ing Abu Jahal. Suman sorofa nuli kari-kari budalan sapa karuni ibnai Afra budalan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbara mongko paring kabar sapa karuni ibnai Afra hu ing Kanjeng Nabi. Fagala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukuma qatalahu, ayyukuma utawi endi-endine sira loro iku qatala mateni sapa ayyukuma hu ing Abu Jahal, hal masahtuma ana ta wus ngusapi sapa sira karo, hal masahtukuma ana ta wus ngusapi utawa berseni sapa sira karo saifakuma ing pedang sira loro, saifakuma ing pedang sira loro, qala moko matur sapa wong loro serah anak duan inggih punika Afra, inggih punika nyamanah Muawwad bin Mu'ad, orang dua orang laki dua anak Afra nikah inggih punika nyamanah Muawwad bin Mu'ad. Qala mongko ngendika sapa perawi Abdurrahman bin Auf, fanadhara mongko mirsani sapa Gusti Kanjeng Nabi
Fa nadhara mongko mirsani sapa Gusti Kanjeng Nabi fihi ma ing dalem sayfaihima, pedang loro ni. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, rupane dawuh kilakuma qatalahu, kilakuma utawi karone sira loro iku qatala wis mateni sapa kilakuma hu ing Abi Jahal. Faqadha mongko mutusi sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutusi bisa labihi kelawan lucutani Abu Jahal, lucutan perang nikah. Mutusno li Mu'ad bin Amr bin Jamuh maring Sayyidina Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ampun memasukkan ke kelompok 8 orang sejacap masuk surga, termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Paling sogil sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai akhir-akhir umur beliau ini kesenanggung kebutuhan keluarga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sogil luar biasa. Beliau ini kepiawai dalam masalah bisnis. Luar biasa. Dan beliau termasuk orang-orang angkatan pertama saya mendapatkan siksaan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun demikian beliau tetap sabar dan tetap tabah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf terkenal sogi ning kota Makkah, norok hijrah dekat kota Madinah karena cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi, sama sekali tak ngebah harta benda sama sekali. Singken ning kota Madinah beliau ketemuan bi orang saya pernah akolaan dekat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, teman kerja. Saking dari bagusnya bi Sayyidina Abdurrahman bin Auf engko andik bungko 2 pele. Kemasih cocok kendengen ben kalaban ya Abdurrahman. Nolak beliau. Sampai cerita ki kanjanane kan di bini 2 soropele, kemasih cocok ben pegete bingko ke bini kakek. Luar biasa cinta ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Orang kadung cinta sekancaan seneka. King ada daya ria. Ngera daya nge. Mentek apa ciwe deh ki. Sayyidina Abdurrahman nolak lah. Dunya naban tetap din baan, bini naban tetap din binen baan. Terus apa bantuan dari engkau? Minta bantuan apa? Tutuaki di pasar neng Madinah. Ampun beliau andi PC kurang lebih untuk hanya membeli seekor napanya mana ontah. Beli kelaban reke kolaan. Hebat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jual tak ngalak bete. Yo laris, cuma bete ngalak tampar tok. Talen onten nih saya kalah, utas tali. Lene kayak jual bi Sayyidina Abdurrahman bin Auf kelaban rege sedirham. Baden berarti sedirham. Kolaan boleh, baden sedirham. Kolaan boleh sampai soki. Sampai pada akhirnya kaya raya beliau emas naneka setokang mecelek emas ada sampai sakit tanang. Saking soki. Tapi ning akhir umur beliau tak kewajiban mengeluar zakat karena dunyane bagi kapi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf situng bakto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abid sekeluar dari khaymah, dari kemah. Aneka bakto asar, para sahabat harus cepat-cepat melakukan sholat asar. Taduk sebengal nempati posisi Kanjeng Nabi sebagai imam. Akhirnya bingung, ruah siapa ria pantas jadi imam karena Kanjeng Nabi tak miyos diri khaymah.
Sampai ikamaten pakun Kanjeng Nabi ini tak keluar dari khaymah, dari kemah. Sahabat tak bengar. Tak kok aganggu istirahat Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf tunjuk ben para sahabat untuk menjadi imam salat. Rakaat pertama kita mari Allahu Akbar, maca Fatihah, maca surat subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemah. Maka Kanjeng Nabi norok berjamaah ben dadi makmum. Subhanallah, bayangake imam Sayyidina Abdurrahman bin Auf, makmum Gusti Kanjeng Nabi. Padahal malaikat pun Nabi, orang-orang sehebat-hebat, kecuali keistimewaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf setekan di orang lain. Karena jadi imam dari imam para nabi, imam para utusan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makmum dekat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini keistimewaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Setekan di dan sahabat-sahabat selain. Banyak cerita-cerita beliau. Sayyidina Abdurrahman bin Auf banyak memperoleh pujian-pujian dari para sahabat dan dari keluarga-keluarga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kemun akolaan dari Syam, dari negara Syam, ribuan ontah, ribuan jeren untuk ngebedegenna kain, minyak keltek, kebutuhan, gandum macam-macam. Berapa berdena sama sekali ada saya jual. Bodoh sing ngadong Abdurrahman bin Auf ekola abi gula sampe nebri bedeh senapa badan sampean dotong boleh 2 kali lipat badan 3 kali lipat badan tak gelem beliau menolak. Engkau tak bisnis bi kakek, engkau bisnis bi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai riwayat lagi saking duri bunyaan ontan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni kamu nakolaan karena beliau pedagang. Jarak sekian ratus kilo ni kampungnya keding krutuk monyin ontana. Saking duri bunyaan barang-barang bawaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, masya Allah, termasuk golongan orang belu sebeliau mendapatkan secara langsung engki peneka. Nah, se pasteh masuk surga. Radhiyallahu taala anhu warda. Nah, beliau juga banyak ikut jihad fi sabilillah, norok perang. Beliau juga termasuk mampu menewaskan musuh-musuh Allah. Engki mereka apolong pun para sahabat-sahabat selain Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, termasuk semateen Umar bin Uthman bin Ka'ab. Mereka juga pentolan-pentolan orang kafir. Beliau berhasil matiin Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Neng perang Uhud beliau juga norok perang Uhud. Ketika para sahabat tentara kaum muslimin banyak meninggalkan medan peperangan neng perang Uhud karena kalah neng saat nikah Sayyidina Hamzah juga sedih neng perang Uhud, maka sahabat bertahan adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sama sekali tak mundur selangkah pun. Hebat Sayyidina Abdurrahman bin Auf nih. Pantas mau nanti julukan orang saya wajib masuk surga karena begitu besar pengorbanan keakui agama nikah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soki lampe benar perang biasanya yang soki resengka maring kok lah mari nyompeng maring kok amri abri aren je ya abri dana bi tenaga bi macam-macam. Nah, pun sekelumit kisah tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau menceritakan tentang qatli Abi Jahal. Beliau menceritakan tentang matena sira Abu Jahal. Qala maka adabu Sayyidina Abdurrahman bin Auf fabtadarahu bisayfaihima hatta qatalahu. Maka kedua orang yang bernama Muawad dan Mu'ad aneka bergegas-gegas untuk membunuh Abu Jahal karena toro andi napanya mana setekan di benar yang lain tapi berlomba-lomba karena musuh terbesar Abu Jahal saat nikah harus paten kok harus mampu
harus bisa matiin Abu Jahal dia. Tsuman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Akhirnya kedua-duanya ini kan entar ke Kanjeng Nabi memberikan kabar bahwa engkau kula saya matiin Abu Jahal ya Rasulullah. Faqala ayyukum qatalahu? Siapa di antara kalian yang berhasil membunuh Abu Jahal? Hal masahtuma bi sayfakuma? Apa kalian sudah menghapus darah yang menempel di pedang kalian? Apa ki beda sisa-sisa darah seneng pedang ben? Qala la ya Rasulullah. Punten ya Rasulullah, ampun kosot, ampun hapus bersihin ya Rasulullah. Qala Sayyidina Abdurrahman saya cerita, fanadhara fihima, maka kedua-dua pedang tersebut, pedang dua penikah bi Kanjeng Nabi eteng alih diperhatikan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu, kilakuma qatalahu, kalian telah berhasil membunuh Abu Jahal. Kilakuma qatalahu, kalian berdua telah berhasil membunuh Abu Jahal. Tetapi Kanjeng Nabi memutuskan harta rampasan dari hasil membunuh si Abu Jahal neka potosaki kesera. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalabihi li Mu'ad bin Jamuh, sebagaimana keterangan beri. Hasil lucutan perang dari Abu Jahal karena saya mampu matiin orang kedua, Sayyidina Mu'awad bin Sayyidina Mu'ad bin Jamuh, maka bi Kanjeng Nabi hasil rampasan saya matiin Abu Jahal ini kebagi ke Sayyidina Mu'ad, padahal ring dua saya mati. Anapa? Sebab Sayyidina Mu'ad bin Jamuh anika sepaling banyak oleh matiin dek Abu Jahal sing kematian gara-gara tebasan pedang Sayyidina Mu'ad bin Jamuh. Tak bagi dua. Paham ya? Bagi dek Sayyidina Mu'ad bin Jamuh. Faqadha sallallahu alaihi wasallam bisalabihi li Mu'ad bin Amr bin Jamuh, maka hasil rampasan perang saya bisa matiin Abu Jahal gila walaupun orang dua maka bagi dek Sayyidina Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Hadis neka napa? Hadis neka nerangaki bahwa anna lil imam ayyu'tiyas salaba liman syaa wa annahu mufawwidun ila ra'yih. Pertama dari hadis neka bahwa pemimpin perang saat neka Kanjeng Nabi, semimpin perang mempunyai hak penuh untuk memutuskan akan dibagikan kepada siapa hasil lucutan perang neka. Kan orang dua si matur ke Kanjeng Nabi, bahwa dua nikah si berhasil matiin Abu Jahal. Maka Kanjeng Nabi memutuskan dengan Sayyidina Mu'ad bin Jamuh. Maka imam atau pemimpin perang, jenderal lah atau serase yotos untuk memimpin pasukan perang nikah, aneka di hak untuk memutuskan bagi kesera. Nikah pertama dari hadis nikah. Selama pandangan dari imam gela atau pemimpin perang gela menimbang kak mas lebih pantas, lebih bagus. Saumpama beda orang dua nikah, orang dua. Saumpama bagi jadi dua pun terserah. Apa jangan imam gela? Karena imam andi napa? Andi hak menunjukkan bahwa imam mempunyai wewenang untuk memberikan hasil lucutan perang kepada orang yang dikehendaki. Artinya mana yang dipandang bagus oleh si imam. Anapa Sayyidina Mu'ad bin Amr bin Jamuh li'annahu ra'a athara darbatihi bisayfihi hiyal mu'athirah fi qatlihi. Karena paling banyak mempengaruhi matina Abu Jahal kipeneka tokolan pedangnya Sayyidina Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Sehingga Kanjeng Nabi memutuskan deka Sayyidina Amr bin Jamuh. Wa tayyaba qalba ibnai Afra, maka berbahagialah hati daripada keduanya anak daripada Afra, yakni Mu'awwad bin Mu'ad, karena ekdawi bi Kanjeng Nabi kilakuma qatalahu, beun kedua-duanya orang semateen Abu Jahal, berarti beun genjer neraja. Ampun tenang, ampun cokop, karena saya sehari benih lucutan perang, saya sehari benih harta rampasan, tak rebuan harta rampasan.
cukup sakseen Kanjeng Nabi kilakuma qatalahu, kalian berdua adalah orang yang membunuh Abu Jahal. Fataba wa tayyaba qalba ibnai Afra, maka kedua-duanya hatinya merasa tenang, merasa dingin, merasa senang karena pun le edhewi Kanjeng Nabi ben orang yang berhasil matain Abu Jahal. Nah, pun nika pada bi hadis beri napa keterangan saya bahwa saya berhak adalah orang saya paling banyak bekas muathirah li mauti Abi Jahal, kama orang saya paling banyak mempengaruhi. Padahal Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Abdurrahman beri saya cerita lagi Sayyidina saya juga norok matain dia. Juga norok matain dia, termasuk Muawad matain dia. Tetapi karena paling banyak tokolan saya bisa matain dari Sayyidina Mu'ad bin Jamuh, maka hasil lucutan perangnya bagi dekat beliau. Nah, termoga detail masih manfaat. Jadi pada nikah hadis keterangan beri cuma napa nikah adalah memperkuat keterangan-keterangan saya beri. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa midada kalimati kullama wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa midada kalimatik wa ghafala an dhikrika Rabbana anfa'na bima 'allamtana فهنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وفعلا كرما وارزق الكل حلالا وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها باري وباري وسوس المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا خالع عقسم الفقير وقدم جمع سادتنا لي بعلوي فخر الوجود شبه كرب إنسان وكي عاقل إنسان قد بربان ثم الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح الصحب هذا المقام الله زوجته الوالد أحمد الإخواني
ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.